shit a point diverge camera chat tolo wangyan yang where's the where tarmit truk fan ZM is it zia microphone level gooding shake Korea hi North Korea le South Korea ma tuibur hi Korean trong chuan mul sang cha ne man lai khan ani lo man lai khan tun hi engtik nge tun hi tun ani chuan tun ma kha hun kal to ani nga ma se tun nu hi nakin ti na nge man lai khan Korean train man lai cho chigo ania man lai kha chu kan soi lawanga man lai ka chuan Korea heng poni se China me yang de hanin oma ama chuan lal thina chuanin kum sang khat zakko le som khanin Japanin anrun ani chulai tang chuan sei tran mayang khami pha kha chuanin lalram ti vel ni wang khanin a history san pani to North Korea le South Korea lo ni dan vel kan sei jok don ni sang kha zakko le som khan Japanin anruna anlal ko chong kha an da thada ne Japan chu kan rianga an nationalist lu tukta an naman mangai lu tuka chuwang chuanin Korea khana bikin khami Korean vo op khanin sakho dang om chun chuti mayang khangon lai khan alar de ber chu Christian khan nia Korean Christian ho te kha an kheng bet trin ne ma an ti du da angrenga Korean culture kha ti top khan dun chuan an trong te tin an history zia na buang te khan hal saka tin an minga po Japanese ming te kha anin phua lui tirani Korean ho kha sang kha joko som thum pakko a khanin indo pui pani na ran chuaka chuan Japan kha ami sual lam an tanga ne ma ami sual lam te mai Hitler te lam hanin an tanga kha pial ral har par ta ba kan rianga khangun lai khan America le China le Russia te kha an tang hoa an shwai tu te Roosevelt te Stalin te anilo Russia la te lo Roosevelt te Winston Churchill te le khangun lai Chinese shwai tu kai shek te khan anin ron khoma Japan khan holu tu kani an huat ron ta Japan kha klom to tur lamani wang khanin khang ram ro pui pathum te khan Japanina aram opho zong hi ti luina a opho hi pelet le vek ro se ti khan thu khan chwa ta ne mo chon thingpui Korean tong cha ve thoi lo nya cha yang de ma cha ante khalai khanin phakariti haron chok ta ne America chu kan hrenga malai tanga phakar tran ton nia ta hanin Korea kha op kha lo du ta ne chuan trusteeship an tia mo ram re reng hi a op tu an chhuwa thu thian a buai thin ani an ti an mi zo te po kha sapin ti khanin rei tak min opa a missionary yang zong te pon yang amaro chu an chhuwa thu ta wang khan ti mayang kan buaya politics haron buai ngal ta a thu thin a om lo thut kha chuanin ala cham bang te jing khanin in mu thiam lo na kha a om wat thin mo tunge thu berang ti kha chu power vacuum khami ruaka kha mun roka kha power vacuum an tia rom lorama po khanin rom lalram aron thluk siat che khan power vacuum ronom ta thu nei na gan mun ro karon oma kha tawalu chat kha chu Christian na khani mo tu kha chu wang chon ne pop te hi an lal em Japan hian Korea hi opta tuna hen an chak to an tlom don ta ni mo Japan kha khang lai khan 1943 velania US khan thiam takin an chhuwa thut chuanin a thadon lawa chu wang chon Korea hian trusteeship ma he naw omang dewin engemaw kum engemaw za chung ompui thu nei na nen lo ma a caring do song khanin opturin kan lo omange tiang song khan lon in offer ta amaros mid ram dang khan an lo rem tilem lawa Stalin po khanin remati chi lawa amaro chu an hial thlatop big lawa reilo se kha tir ngotani khami trusteeship chung khama ong khatia lo babysit chung kha khang lai khan US le Russia te kha
in ally in thian ang khani ma se in hir ngon na le in taina da khachu a om tran to ni mo cold war ron om tur atan khanin a hin pu cha tran to ni chu chuain 1945 a khanin Hiroshima ha an bom ta ni mo atom bom khan USA khan in Nagasaki an bom le ma si kham in kara khan Soviet Union khan Japan kha ado ta thut mai ne war declare thi mi zo tong hen ting dawala Korean ho kha an mania ding chuak turina fuita ni Soviet Union khan chu US khan athil ti tum phakariti asolai khan Soviet po khan lo phakar ve tho ti khan Korean ho kha afui porta Japan hi kan do nga nang ni poron ding chuak ru mo ro independence ron sual ro ti khan fuita khami kha azo talawa chan chu Nagasaki Japan ka anzu bom le boxia USA khanin khami atom bom phe arab thlak lu ka Japan tan khan han kan tlom don chong lo ti ngai na khom to lo ni mo chu wang chuan atlom tarenga anan man mo mai khopa e chu ta kan hre tu chu Korea kha khatia Japan an chwa chuan a op tu Japan an chwa chuanin tu in nge nei ta ang ti kha ani chuma US le Soviet khan Korea kha an du sakwanga Japan hot chwa khan ni mi alo anin chu nga la ni chu chuan August ni som vel khan 1945 Japan thlom kum le Indo pui pani na top kuma khanin American sipai pani hi an zukal nga la ni Korea khan a Korea na te pa kha an ron chuang lo line an zu draw ta an mani ram tur chin kha an zu hawani chuma Soviet na in chu ti don tian sia da wang khanin chu 38 parallel an tiat 38 ani an chan chu khamya khovela 38 degrees north of Omavang khan kami sipai pani khanin line khan zu draw ta ni darkar chan ve chungin an draw zo ni kami border kha hey enge ram chakho hi chuanin ram te na da hi chu tiang me pa thian an draw me India le Pakistan ka in then po khan a in kar map border ram ri ziak tur khanin Britain ami de an zu kowa India local ngai reng lo ha ron draw ta kha he wang hian nia a boy border hi mo train tikhan border kha 38 parallel kha an mi pani chuanin tikhan ramri han zu siam ta ni ma se an rin lo deuh khan timayang Soviet lampang khanin reman lo ti ve maya khami line kha thalo man ji a chak ang renga South Korea hi zawa ka pe lo han ti big lo ka pe lo chu Korean tong chuan gonchan samida North Korea tong hen sei chan tai la an man mo da dan hin August ni som khanin line and draw 38 degree ramri kha nili nuwa Soviet sipai an thlengha la ni North Korea ka ti hian North Korea kha la omlo Korea mar lama anzu kala chuan Pyongyang mo tuna North Korea khopui hi anzu lo ta ni Pyongyang hi Korea rama khopui lian ber pani na ania alian ber chu sol ania khami huna han Pyongyang han Committee for Preparation of Korean Independence Korean Zalen na swal tum pol kha alo omsa ni mo khating kha an tam reng boka mase Soviet khan khami kha adal lem lawa ar an tho pa ngai kha atho kha aphalani mase an thiam dan chu colonization mo mi open thiam em na chan chu Soviet khan pol omsa khating antinan a YMA ma Korean YMA te pokha ani nin lo ni sen ti amaro chu Red Army 1 poisa kha an mani poisa kha an mantir ta ni Red Army chu Soviet sipai ni ta Red Army 1 an tia chumi chu an mantir ta ni communist poisa ni barbe chu so in February 1946 akum le khanin Korean pakhat chu Soviet sipaya telania kha Korean marlama khanin Soviet ho khan chu pa chu Korean ania provisional government sarkar lailok mom chunga thuber tur khanin an ruata chu pa chu Kim Il Sung ania kan shedan tur chu Kimapu chung khata khanin Kim Il Sung Kimapu te ho khanin an na khan tran ta ni he tuna Kim Jong Un tivel hi chu an social hi an kai view na chungin apu te ho khan lo ro pu yang rang ka te an thil ti ro pui do ti mayang
an fak om na lai chu khata Japanese ho in na Korea ram man lo nei te kha an lak sak veka chuanin lo nei tu te mo mir thei te hen a khanin arwal khai theng ber ain za chi khanin an sema chuanin mi ho sabi po khan an nei zau pha chuang lova mir thei po khan an nei zim pha chuang lo ram kha inang theng ber khan dikhanin an sem zai ta ni mo ki ma pu te ho khan communism a chuan har sat vena chan chu China le Vietnam a khan ram sem kha an ti ve ma ro chu tharum kha atamani no Korea hi chuanin tharum kha hemi hun lai hen Kim Il Sung hun lai hen ka chuti lutungina tam lawa ma se communism mo Soviet hoina kha kima pu chu Soviet sipai ka ti kha Soviet ho sponsor de ora ni wang khanin communism kha aron ningal ta athupung chuan chu wang chuanin claim mi house de ta ana kha an chep ta ni ma communism chikan sei ta kha private kha thei lawa claim house de le nei nung de le middle class mo ke ni ang minaran re thei lutuk zu in zu ti tur ni chi asi long chi kha le Christian ho kha chimlam hanan tlan cheta ni Korea chimlaman zu kal khanin din mun sang to tak khan zu chel ngal ni le khan thiam halma ma khan mo Christian le claim mi house de ho kha chu chimlama ve thung chuan in September ni riat 1945 khan American ho kha Korea khan thleng ve ni chu Soviet ho thlen nu thakhat vela an tlayang renga an lo chu chu leng khatia American an thlen ve le khan Chinese ho po kha anon kal ve tran palai te khan on tira ne mo an in chu ar Korea khan in chu ni ber mai chu ramang topin an mua ramro kangin mo China tang po khan in palai te ron kalatin Korean tam tak kha China khanin amma khan an lo tlan bowa ta khan eng pol le mani mo he mi zo ang de hin pol thian za ho mo chai khom pol ti vel te khan an omaniang khang ho po kha ron ni na ron chu khan ron kal tran ta amaro chu American ho khanin khang kha an lo mu du lo ni enge aboi lai bera ommi si lo ho kha khatia azalen ta ka ti mayang Japanese hon chu ta ka ron in la Korean le ho kha chu US ho khanin alo nol thiam khop mai an hel na sabuka Korean khata om sa ho kha chan chu Japan an chuak chia Soviet le America ron lut ngal mo khatia ron chu ngal kha du lo tam tak kha mani atam zo kin an du lo chan hela tin apma Soviet le US Russia le US an chang hoa Hitler khan do ma se tuna chuanin Hitler om lo ta ka khanin an pani in kara khanin in melmak na kha aron om chanta lelam khanin Korean mi Korea a shwai tu tur north le south kha lom lo ni mo khan hun lai chuanin Korea shwai tu tur kha nominee kha khani an the chhuakani an man mi te bik an party mi te bik khama maro chu anin du lo ton zela te khanin shwai tu nei lo khan Korea kha re ta kha om ta chuan May 1946 khanin anin rem siam thei ngang lo wang khanin 38 parallel ram rian siam kha tu man kan lo tur tin thu an siam tan mo an kan ni chon dan an bo chhia te ania man thei khata tang khanin north le south kha athu phung chon aron om tran ta ne chu mate ka chon in kalpo reng ta 1946 May tang ka chon kalpo thei to lo North Korea om to ka chu om hlen South Korea om to ka chu om hlen ngai akum le 1947 a khanin Indian independence te kan muta tara khami kuma khanin Soviet lampang zo khanin khoi heti rengot chu ni theilo chuak ve ve ngo ati ni US ne na khanin keni pon kan sipai te kan la le danga nangni pon la le tu la Korean ho hi an yang ang hian ni tir zalen nei pengu kha anti ni Soviet khan amaro chu US khan adu lo ni adu lo na chan jong reng politics ma control an du wang ani mai nyang chu US khan UN United Nations bula khanin avazual ko ta ni chuan UN ina thuron lo pek chu election mo an mani shoi tu tor hi thlan ti ro kha lo ti ta ni UN khan kha US khan in tha kha ti maro chu Soviet khan than ti ve lo ni chan chu communist an nia democracy kha an ring lu tuk lova lazelen ngai reng loina anin thlan thut chon an boi ve kang ti kha ngai dan kha ne ni Soviet khan adik ve thawa democracy poi nge fam kim lo na lai hinga ve ne mo khlai khanin chim le mar Korea kha aronin chen zau le zual ta ni a chan chu chik kanoron lu thu da nge ka sei ka
Chhim le Hmar Korea kha anin then le zual ta ni anin hlat le zual ta ni achan chu Soviet lam Hmar lam khanin election kha tulan tilova an zalen liman ni chuan kan thlan sak kan ruat sak mai tur nian roi tu tur ti ngai dan khan ne US lam pang khanin a fair lo vet ti de boxia chuwang chuan Chhim South Korea chu khan ain thlang don ta ne 1948 akum le khanin an lain thlang chong lova Korean ho khan an protest ta ne achan chu in thlan du lo lampang ai ma khanin North Korea le South Korea mo khatia in anglo taka in real ball kha andu lova Korea kha in pum khat khan du ni kha wang khan an hel le ta chu anin thlang lo mo in ang veka mo in ang khat veka ti kha mi pui kha chon an du bera tin anin that na sabok tin khwa ten in hal saka Korean te kha mo April 1948 pe ka chon in Pyongyang a pol sang anin mukho ma khami thupui mo in pum khatna du khanin chuanin Soviet le US pai thei chuak ro se ti dekha an thure le ta ma se khatiang dekha poina chu an soi tu kim ku pakhat dekha an assassinate an thatani tu tan nge thatati ka hrechi lo ama ro chu politics chu tiang te hi an mai tiang hun khira phei chuan tin April ania May 1948 a chuan South Korea lama hanin general election kha an nei ta thawani chuan August ni som panga khanin South Korea chuan shroi tu thar anon nei ta Republic of Korea in India Republic chu mi puiro rel na timeng India ang hine mai president kan nei ta tara ta khanin Singmanri chu Republic of Korea president masaber ron ni ta ani hi US azir chuak ania Christian College velma Princeton Harvard develop khanin so US sponsor ni ta South Korea khanin president masaber kharon ni ta ni in thlanna tang khanin chuanin North Korea lama kha chuan kan thria tangin Democratic Republic People's Republic of Korea anti ma se democracy ni lo people's pon ni lo republic pon ni lo Korea chuan Kim Il Sung kha prime minister masaber atan September ni kwa khan an nem nget boka an boy chawzela 1948 le 1915 kar chung zong khan ramri buaya chuan in 1950 khan Korean War kan ti kha aron chuana chan chu Kim Il Sung khanin North Korea shroi tu khan South Korea kha arun ta ni Soviet ho pui nain arun kan ti khanin atum tak kha chu kan hriat pui lo amaro chu atum nia lang chu Korea kha in pum khat khan tu mo chu wang chuanin South Korea a hel bi kha tu daya North le South Korea ha Korea tapasiam kha aduni chu wang chuan arun ta Soviet khan an puya khai khanin South Korea ve thung kha US khan an pui ve le thung ta ni chu proxy war an tia tiang hi a pen khanin ram ro pui pani khan amati khanin ram te khanin do tirvel ni chama Cold War te haron ni chawangin communism versus capitalism de uro ni wang khan North Korea lama khan Russia Soviet Union mai ni lo China pa haron chan wang khan China phaidun chaklu tuka US khan an ne ta lawa South Korea lampang khan an ne ta lawa an tlom ta ni so 1953 khanin sauyan tana DMZ kan ti so mi demilitarized zone so an siam ta ni tu ma kal phalo na no man's land lelam han sipai dinga te kan an entona an enton tu ma kan phal ni lo mo enge sarkar thil poimo top khok te ni lo chan khami kha an siam ta ni 1991 han Soviet Union kha atlut cheta thut maya khalai khan he North Korea re thei na chan chu kan soinga re thei ti mela an chan na chiat big na chan chu a chom tu ber Soviet Union kha atluta thut mai ni kha ka soi kha ma pon a op tu a bo thut khan an boi thina economy vel po atla du lu tu ni South Korea chu an house azok shrimani North Korea ai chun ani kum masa sangni som poret khan kima kha man lai Kim Il Sunga tu pa tu na mi Kim Jong Un le South Korea Prime Minister Moon kha anin mu ramri naya hi chuan in kap to lo ngo ti khan anin sawi kha an tan ve ta ni mo uisa khan an tan ani chuwang chuan a in do hanti turem ma chu om to big lo ni mo not le south amaro chu
in kalpo khala thei chuan lo sang ni som pali khan north le south a chung ko in chen sang te kha anin muwa ril ro khoi khop me video te po amang kha bi kha in lo mu to mai the kha ba kha chun in mule to lem lo ne mo an tlan bo ten ngot lo chuan chu north le south san ania ama kan soi honen po khan in kung kai dawa north chu communist deuh an nia equality an tina chu an equal dan kha an rethei vek ni ma soi tu te chau kha an chan kha tra ma se south korea te chu hei mizoram thlengin miron deng chuaka ram hausa le changkang mo progressive lu tukan neta ni lai khanin chu ni line hi lo mak ram ri kan ti te hi hemi aram ri ngot po ni lo ami singa po hi kan sang ani mo miro pui thil ti thei tak tak te na map le kha vela an lo ram ri lo siam bang ten mi pui te mi sing te kan in chen pha ngai india te po kha tiang thau kha nia chung ko tam takan in chen pha ni khang wang kha no tu na te han mizoram te tan thut ngai ta se boi thak tur che chu kha tiang kha thleng tak tak ani north korea te india te tu na chuan in korean kan ni pon ti to ngai lo korean india ngo the adik lo ni north korean south korean an ti kher he ke ma ni apon akina ala thleng ti lo ama chim mizo mar mizo in ti te korean korean mit da sarang ero k-pop be thi ka soeng ga ti thina ma se kangam lo ya me ti korean ran chon mi chasyo cha